Yes, reka tuguhe ikaze mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kuri iyi nshuro reka dusimbukire mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, tubabwire byinshi ku gutegurwa kw'intambara irimo gutegurirwa u Rwanda nk'uko byatangajwe, nako ntabwo ari ukuyitegura ahubwo ni ukuyishyira mu bikorwa, dore ko itariki yamaze kwanzurwa bitewe n'igitangazo. Reka tukite igitangazo kuko ni itangazo ryateje ikibazo gikomeye cyane ryasohowe na Kinshasa cyangwa se na RDC muri rusange, by'itariki yo kuba u Rwanda rugiye guterwa ngo rugahabwa isomo nk'uko bagiye babyivugira. Turifuza kugezaho aya makuru mu buryo burambuye, uraza gusobanukirwa mu by'ukuri, umenye ibyihishe inyuma y'iri tangazo, umenye se ese koko Kongo igiye gutera u Rwanda nk'uko byakomeje bivugwa kenshi, cyane cyane nk'abantu bagiye batanga comments cyangwa se ibitekerezo ku makuru twagiye dutanga. Bagenda bavuga bati ariko se iyo ntambara irimo kuvugwa ku Rwanda ko idasohora wenda ngo tubibone niba bashoboye koko, ese nawe ni kubyumva? Turagira ngo rero tukugezaho aya makuru, ariko mbere yuko tuyakugezaho mu buryo burambuye reka tugusabe urebe hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe gakandeho, utegerezaho gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera ugakanda nako, kugira ngo ujye udukurikira umunsi ku wundi. Nkuko twabibabwiye, leta ya RDC irimo kuvuga mu by'ukuri ko igiye gutera u Rwanda nta kabuza. Ese wowe urabyumva gute? Ni guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yaciye amarenga yuko yamaze kunoza umugambi wo gushoza intambara ku Rwanda imaze igihe kirekire ifite. Nibigaragarira mu itangazo Kinshasa yasohoye ejo ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2024, ubwo byari kuwa mbere birumvikana. Ni itangazo RDC yasohoye nyuma y'iminsi 3 mu nkambi mpuza cyangwa se y'impunzi ya Mugunga iherereye mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma, harashwe ibisasu byinshi cyane byahitanye abantu 16, abandi barenga kuri 30 barakomereka. Nyuma y'iki gitero, leta ya RDC n'abarimo leta zunze ubumwe za Amerika bashinja ingabo z'u Rwanda kuba arizo zarashe biriya bisasu, ibirego guverinoma y'u Rwanda iheruka kwamagana yivuye inyuma. Itangazo rya guverinoma ya Kongo ryo kuri uyu wa mbere ku itariki 6 n'ubundi z'ukwezi kwa gatanu 2024 rishinja ingabo z'u Rwanda kuba arizo zarashe biriya bisasu, ibisasu Kinshasa, mutubabarire, biriya bisasu Kinshasa ivuga ko byarasiwe ikaruba, agace bivugwa ko ariko kagenzurwa na ziriya ngabo cyangwa se n'ingabo z'u Rwanda. Ibisasu 5 nibyo RDC ivuga ko byarashwe. Kongo kandi yavuze ko atari ubwa mbere u Rwanda rurasa ibisasu ku butaka bwayo, ngo kuko mu mezi 3 ashize ingabo zarwo zabikoze kenshi gashoboka. Mu bisasu Kinshasa ishinja u Rwanda cyangwa se ishinza RDF muri rusange kurasa, harimo ibyarashwe Imugunga tariki 2 no ku tariki 7 Gashyantare, igitero ivuga ko drone za RDF zagabye ku kibuga cy'indege cya Goma kuwa 22 Gashyantare, ndetse n'igisasu ivuga ko ingabo z'u Rwanda zarashe mu gace ka Nzuro mu burengerazuba bwa Goma ku itariki 18 Werurwe 2024. RDC yaciye amarenga yuko yabigiye gushyira mu bikorwa noneho umugambi ikawunoza neza wo gutera u Rwanda. Felix Antoine Tshisekedi mu kuboza umwaka ushize, murabyibuka neza, ubwo yasozaga ibikorwa byo kwiyamamaza. Ubwo turavuga abantu mukurikiranira hafi amakuru yo mu burasirazuba bwa Kongo no muri Kongo muri rusange, u Rwanda ndetse n'ibiyaga bigari. Yahaye abaturage isezerano ry'uko azagaba igitero cyangwa se azasaba inteko ishinga amategeko y'igihugu cye uburenganzira bwo gutera u Rwanda. Ni Tshisekedi wavuze ko ateganya kurasa i Kigali ahagaze i Goma. Mbere yaho uyu mugabo yari yaratangaje ko afite umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame, yita umwanzi rukumbi wa RDC ifite.
Kisekedi mu biganiro amaze iminsi ahitangazamakuru mpuzamahanga yakunze kugaragaza ko ashyize imbere gahunda yo gukemura amakimbirane afitanye n'u Rwanda mu mahoro nk'amahirwe ya nyuma. Byananirana agahitamo gushoza intambara. Guverinoma ya RDC mu itangazo yasohoye kuri uyu wa mbere yabwiye abaturage b'iki gihugu by'umwihariko abavuye mu byabo kwigomba gukoresha ingufu zose zibaho mu rwego rwo kurinda abaturage ndetse n'ubusugire bw'igihugu cya Kongo. RDC yateguje gahunda ndetse no guha igisubizo gikwiriye abivuga ko bagaba ibitero ku baturage bayo. Yagize ati guverinoma ya RDC irizeza abaturage ba Kongo by'umwihariko abavuye mu byabo ko izakoresha ingufu z'umurengera zose mu rwego rwo kubarinda no kubarindira ubusugire bw'igihugu cyabo. Kubw'ibyo rero ingamba zihutirwa zamaze gufatwa mu rwego rwo gucunga umutekano w'abavuye mu byabo ndetse no kwigarurira uduce turi mu maboko y'ingabo z'u Rwanda ndetse na M23 muri nk'uko bisanzwe bitangazwa. Igisubizo gikwiye kizagenerwa abibasira abaturage n'abanyamahoro birengagije uburenganzira bwa muntu, bazabibazwa imbere y'ubutabera mpuzamahanga. RDC kandi yatangaje ko ishobora kuva muri gahunda y'ibiganiro bya Rwanda bigamije kuyunga n'u Rwanda mbere yo gushyira mu bikorwa cyangwa se gushyira igitutu kuri Perezida João Lourenço wa Angola mu gusaba gufata inshingano zose. Nari mfite kuri Oxygen na akabazo kerekeranye n'ingabo za South Africa. So nukuvuga ngo ingabo twumvise ko zishobora guhindurirwa izina mbese zikabajya mu rwego rwa bilateral, so mbese bagakomeza imirwano nubwo bari muri UN hariya nta manda ya 7 chapter bari bafite yo kurwana byeruye, nubwo bwose babikoraga mu bwihisho, ariko noneho ubu ngubu birumvikana ko niba bari guhindurirwa imirimo baba bagiye kurwana ku mugaragaro. Ese nukuvuga ngo ni darapo rya UN mu gihe bazaba bari ku rugamba bazaryikuraho, no kuvuga ngo mbese bazaba barwana nkuko n'ubundi wenda nk'abarundi barwana. None urabona ikibazo mfite, urabona Perezida wa South Africa yaraherutse mu Rwanda, yabonanye na His Excellency Paul Kagame. Wenda ibyo bavuze ntabwo tubizi, wenda abantu bashobora kugezinga no kuvuga ibitandukanye n'ibikurikiranye n'ibinyamakuru byagiye bitangaza. So urabona umubano wenda n'ibyo ukurikije ibyo Perezida wa South Africa yaba yaravuganye na Paul Kagame ku bijyanye na ziriya ntambara ziri muri Congo na South Africa ifite mu kuboko. So urabona ko koko iziriya ngabo za South Africa zizaguma ku rugamba, cyangwa se hari ukuntu nabo wenda bazabyoroshya wenda bivanye n'ibiganiro runaka biri positive perezida b'ibihugu byombi baba baraganiriye. Wenda ako kantu sinzi ukuntu wagakomantingaho, nuko wenda igisubizo kitaba clear, ariko ntacyo ukiriye commentaire utanga. Ikindi ni ukuvuga ngo sinzi niba naba nakurikiye neza, numvise ko Sud Kivu UN, ingabo za UN ziri muri Sud Kivu, itariki yo kugenderaho ya nyuma wayivuze, ariko ntabwo nigeze numva umentioninga North Kivu ko ni ryari. Niba wabivuze nabwo wansubiramo nkumva ko ntabwo ako kantu nigeze nkumvaho ni deadline yaho ya North Kivu ni ryari. Sawa, urakoze. Ndahera ku kibazo cya kabiri. North Kivu niyo yatangiye ahubwo, kuko ingabo za Zirubero ni Beni za UN nizo zatangiye kupuringa, ari z'aba Sud Africain, zo zahise directement zihita zijya mu mpuza za bilateral. Alors nizisigaye nazo niko ziri bugende, bari kwiyambura gusa iriya badge yabo ya UN bagahita bambara drapo ryabo bakajya muri bilateral, niko biri kugenda. Donc Nord Kivu aho basigaye ni Goma,
naho tubaze twinshi, baze ya Bambo, baze y'intuza yo yitwa Kasoko, akabaze kari Nyamirima, n'iki twose twarafunze kera muri Nord Kivu. Donc aho basigaye ni Goma gusa, kubaridie sifre ya nyuma, kandi byose bikaba biri kugenda plus tard le 30 juin, bakazaba bose bafunze imizigo bagenda. Hasigaye ekipe zizagenda zikurikirana ibya logistique, kuko hari nk'ibikoresho byinshi bagomba kumanza ko desinstalla n'ibiki, bakavuga ati muri amezi angasigaye 2 ntago byaba biboroheye kugira ngo babe babirangije. Donc c'est un peu ça. Icya Ramaphosa urabivuze neza ko ntabwo tuzi byavuganye na perezida w'u Rwanda, ariko muri declaration wenyine yakoze yavuze ko akimara kubona na perezida w'u Rwanda abonye ko ikibazo cyara kigomba gukemuka biciye mu nzira ya politiki. Ibyo yarabyivugiye wenyine, ariko rero iyo ni imvugo ya politiki yavuze, kuko yaravuye ahantu amaze kureba n'ingaruka za genocide yakorewe abatutsi wenyine letera muri tariki yo muri ya ceremony, yahavuye umutima we usa nkaho washengutse, ariko nawe ari wowe il est entre le marteau et l'enclume, ari devant la réalité et la vérité yuko ikibazo kigomba gukemuka giciye muri nzira ya politiki, ariko akaba ari intérêt za kwa Tshisekedi yamaze gufataho, yamaze kuryaho. Donc alors hari akavuga ati ibi, akavugana n'u Rwanda ati bazo gomba gukemuka na politiki, Kinshasa akaranforce amakuru ahari afatika yemezwa ni na service zose, ariko ranforce ingabo ziri kuza, ibikoresho biri kuza. Donc ugasanga il est en train de tirer partout, akashaka kuvugana na Kigali ko ikibazo ntabwo ari kumwe n'interahamwe ni za Kinshasa, we no yaje, ariko wazareba uko nibazo byakemuka binyuze muri politike pour Kinshasa akaranforce, kuko hari amafaranga agomba kubonayo, hari na za accord bilateral agomba kubonayo. Donc personnellement ku makuru ufite ku South Africa ntabwo araba kwizera yisaha ko mwakira kibazo bari tayari kugikemura biciye mu nzira ya politiki. Ibyo ngiye je pense ça va prendre un peu de temps, kuko kashe babonye Kinshasa iracyari kubakirigita mu kwaha cyane, ku buryo bumva ko bakomeza kuranforsa imbaraga zabo. Donc kubizera yisaha ko bashira pression Kinshasa yemera iyo position yo gukemura kira kibazo biciye mu nzira politique. Ça il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes ku makuru dufite ku ba Sud-Africains. Donc bari kuranforsa, ingabo zimaze kuba nyinshi. Bo ikibazo cya ziranga 3,000 ntabwo zaje, ariko tubabwiye ko bari gufata ziri kuva muri UN bakazishyira hariya bakomeza akabangaho. Donc uba bari gukina imikino myinshi. Muri make en résumé, ils ne font pas kubizera yisaha. Je pense que urusasu ari rwo bagomba kumva kugira wenda bumvishe Kinshasa ko hari inzira bigomba kumanza byacamo yindi y'ibiganiro nk'ukuntu yabyemereye muri kuba journaliste abivugira hari Kigali. Voilà, c'est un peu ça. Noneho murakoze cyane twakubuze. Ejo bundi Gisegete ari mu Faransa, Macron yamubwiye ko bagomba ko désarma ingabo za mitwe yitwaje imirwanisho ndetse na za FDR nazo zigataha, ariko nkuko turi kubyumva yone iri kugenda. Ahari wowe urabona iki kintu kiramutse kibaye cyazakorwa n'izihe ngabo, n'iza leta, n'izahe wowe umunyurabwenge zawe cyangwa se mu mboni zawe ubona iki kintu kizaturuka hehe? Nakoze urugendo d'abord wa peut-être sinzi niba mwabivuzeho mbere ntari naza, urugendo rwa Tshisekedi kuza Paris. Nakurikiye amateleviziyo menshi y'Abafaransa bari kubikomanta nkaho yaje muri tourisme gusa, ntabwo yaje muri rugendo rwa politiki, kuko discours Macron yakoze abaopoza b'Abafaransa
bavuze wazi ko yamukinnye kuko ibintu yamusabye biragoye ko ashobora kubikora. Icya mbere yamubwiye ko ingabo za FARDC arizo zifite ububasha bwo kugira ngo busekirize igihugu. Iyo ni langage kwa yaramubwiye ati kuba warafasha abazalendo ugafata FDLR akaba ari buhereza sekirite y'igihugu cyawe, ni nkaho yamubwiye ati uri ikigoryi, ati uri igishuke, kuki washutswe kugeza kuri iyo nivo ukura autorité ya FARDC ukayihereza des groupes armés zabaye sanctionné par la communauté internationale. Icyo ni cyambere critique yaramukoreye. Ya kabiri avuga ati priorité ya byose c'est la neutralisation rapide des FDLR. Yabivuze inshuro ebyiri, yabivuze muri conference de presse, abivuga no muri discours ye kandi tout au début, ngira ngo abayikurikiye mwabyumvise, avuga ati ni neutralisation FDLR, aziko FDLR ubu ziri muri FARDC. Iyi saha rero ninde ufite ububasha bwo kugenda avuga ati wowe uri FDLR caha, wowe uri FARDC caha? Ubu ngubu biragoye, ni deuxième difficulté. Icya gatatu aravuga ati amagroupe armé yose agomba kuba demobilize. Groupe armé ziraba demobilize zite? Baramaze kubatorera itegeko muri parlement ribemera ko ari abareserviste. Ubu ibyo nabyo ni ibintu bidashoboka. Icya kane aramubwira ati ikibazo cya Est kigomba gukemurwa biciye muri application ya processus ya Rwanda. Processus ya Rwanda Tshisekedi wenyine yabivuzeho ko processus ya Rwanda niki, nukugira ngo Kinshasa na Kigali baganire ukuntu umubano wabo ugomba gusubira neza. Kondisioniye ku umubano usubire nuko FDLR zigomba kuba neutralize. Kinshasa nayo ikavuga ati nuko M23 nayo iba neutralize. Alors urumva icyo nacyo ni ikintu mu tic-tac kugira ngo gikorwe ntago byoroshye. Icya gatanu amusaba ko hagomba kuba necessité ya dialogue. Tshisekedi akavuga ati ntashobora kuganira n'aba terroriste. Ubwo nyuma yaho niho yavuze ati noneho hakaba cessation de combat du M23. Ibyo nibyo bintu Macron yamusaba. Urumva ko ni ya discours Pape yavuze, ni ya discours Blinken yavuze, ni ya discours umwami w'Ubirigi yavuze, ni ya discours yabwiwe meme ara mu Budage kwa chancelier Olaf, nawe nibyo yamubwiye. Donc urumva ko kugira ngo abishyire mu bikorwa ibyo bose bakavuga ati tuzagufasha ari uko ibi ngibi ubikoze. Donc twese turabizi ko isaha kugira ngo Tshisekedi afate décision nubwo yabyemeye ngo azabikora. Je pense que s'il a du pain sur la planche, c'est un dossier très délicat pour lui. Kandi abafaransa bamubwiye ko badashobora kuzamufasha ibyo bamusabye atabikoze. Donc umuriro uracyamuriho kandi ubu ngubu ni uremereye cyane par rapport au M23 kuko ngo yitandukanye na bazalendo, yitandukanye na FDLR, yemere biganiro, yemere kujya kwicara Rwanda vugane na Kigali kuko nibyo bamusaba. We avuga ati ntashobora kuzavugana nabo, yakoresheje n'abaministre be kwita leta y'u Rwanda ngo naba vampire n'ikinyoma bikurikiye bantuzi ibyo bari kuvuga muri ya ministre nani Julien Paluku. Urumva tension iracyari hejuru cyane. Donc urugendo abanaliste bavuze ko ni tourisme yajemo, babonye ko yari yambaye na mayo ya niba yagiye kureba ari Paris Saint-Germain, niba ari iki nibyo yari yigiremo gusa, naho mu bibazo byo gukemura ibibazo bya Est ya RDC rugendo nta kintu kirimo gifatika. Mu rugendo yakoze na hariya mu Budage c'était la même chose, d'ailleurs c'était pire d'ailleurs kuko nama kontra bagombye gusinyana. Hari zimwe mu makuru twabonye ko Budage bwavuze ati 2019 hari byo twasinyanye ntiwabikoze, 2022 twongeye tena ko izana aba ministre basinye ibindi nta byakozwe, ati twemeza ko ibingibi bizabasinye niki. Bamubwira ko ayo bimakoro basinyanye 2019 cyajya kiya y'ubwa mbere gifata ubutegetsi namanze yakora ibyo nabikora n'ibindi nibwazaza. Kandi mwabonye ko no kumwakira hari ordre protocolaire itarakurikijwe kwakira comme chef d'état. Même chose aussi à Paris, nubwo bavuze ko yarakiwe ariko ari utuntu duto twerekanye ko les relations étaient pirement tendues. Donc en tout cas il n'y a rien à espérer mu byo bavuganye na Macron ari tayari ko yashobora gukora
mu gihe cya bugufi cyane, biramugoye cyane. Voilà, nguko amakuru dufite. Merci beaucoup. Reka niba nta wundi ufite ikibazo ku bijyanye n'ibi bintu bya MONUSCO, ndumva twajya kuri update tugana no ku musozo w'ikiganiro. Ndetse nakongeraho abantu bafite impungenge ku ngabo za South Africa, abantu benshi bagenda bareba za klasima z'ibihugu mu gisirikare, bakareba Afurika y'Epfo bakavuga ni igihugu gikomeye mu gisirikare, ariko igihe ndabazi muri Sudani, ndabazi muri Central Africa, rwose muri Sudani ho hageze aho leta ya Sudani ivuga ko batera inkunga imitwe y'inyeshyamba kuko buri munsi babamburaga imodoka, babamburaga imbunda. Muri Central Africa murabizi nibo barindaga, bafite kontra yo kurinda perezida, muzi ukuntu babafashe matekwa bose, barangije South Africa iranegosiya ngo babasubize iwabo. Nta igisirikare cyo muri South Africa kirakomeye ku izina, ariko kuri field nta gisirikare rwose ntacyo. Kandi ni Kongo nikigenderaho, iragendera ku izina gusa, ariko abantu rwose kuri tele ntagira ugira impungenge. Ndabizi ko M23 cya gisirikare cya South Africa ifite ubushobozi bwo kukinetraliza. Urakoze. Yes, urakoze cyane. N'ubundi utumye ngaruka kuri point ya M23 mu gihe tugifite amahirwe dufite oxygene. Reka n'ubundi baze kino kibazo mu masaha 24 M23 imaze gufata lokalite zikurikira: Bihura, Rubaya, Karongi, Kibabi Centre, Kinigi, Mururu, Kiruri, Kanyenzuki. Uyu muvuduko ungana gutya bwana oxygene muri rugamba rwa M23 ihanganyemo na coalition ya FARDC, birasigura iki? Ese mwaduha situation geographique ko turabizi neza ko map ya Nord Kivu ya Kongo muri rusange ibiri mu mutwe. M23 isigara irabura iki ngo noneho ivuge ko ifite intara yose ya Nord Kivu mu bigwi byayo cyangwa se mu buyobozi bwayo? Urakoze minisita. Ngira ngo urwo rugendo hari n'iziyongeyeho ubu ngubu, ngira ngo wenda ejo tuzabahereza mapo yose. Nabonye opposition cyangwa se abari ku ruhande rwa leta bemeza ko na Ngungu ishobora kuba yamaze kujya mu biganza bya M23, nayo nushaka kuyongeraho ndetse n'ibice bikikije na hirya yaho. Yego, manza bari hafi kugera gatoya ahubwo. Birasubira iki rero? Twebwe abasivile, abantu batazi neza kara gace, bihagaze bite? Kariya gace ngira ngo ni muri cadre M23 ikora yo gutabara abaturage. Uturiya duce twose hari abasirikare basaga 20,000, ari Barundi bavanze na Wazalendo n'ibiki byose, muri cadre ngo bari guproteja mine ya Rubaya, mine reserve mondiale ya Kolta. Ariko rero ibikorwa by'ubugome byari biri hariya birenze kwemera. Je pense que M23 gufata décision yo kugira ngo ujye ku libérer abaturage, vraiment c'est quelque chose à saluer très chaleureusement. Byari byangombwa cyane kugira ngo abaturage bahariya barenganuke. Viole ziri hariya zakorerwa hari Karongi, Ikibabi, muri Kinigi, Mwururu, Kiruri, Kanyenzuki, ukagenda hariya ni hari bikorwa. Hari umuntu twavuganye ejo waruhatuye umuturage arambwira ngo kwa kundi twumva muri Bibiliya bavuga ngo Sodomo na Gomora. Donc bari muri Sodomo na Gomora. Ikigusetsa ahubwo nta n'umuturage n'umwe wahunze bavuga ati afazari, ati Imana ntabwo tuzahana Imana ivuye ituzaniye M23 kugira ngo dukure w'iri cumu ry'ababagizi ba nabi. Ziriya mayimayi zose zari zihari, za Nyatura Kigingi, za Nyatura Bazungu, ainsi de suite. Dere na Kigingi yakomeretse ngo bagiye kumuvuriza ku gasantre kamwe kiriya za Gatoyi.
urumva ko iyo cyo ni icya mbere kurengera bari abaturage. Icya kabiri niho imbunda zose zari zigenze zari ziri kubuza umutekano abaturage bahariya Ntuza Kirorirwe, haraza Ruvunda, zira sheringi zose niho zira mbunda zari zigenze. Donc bya bindi nyine afande Wiringoma ajya avuga ngo idale faire taire les armes d'où viennent. Donc c'était important kubera ibyo bintu bibiri barengera abaturage bari kuba violer, bari kunyanyaswa, no kugira ngo ziriya mbunda ziri gukoreshwa muri batere bibombe aveuglement bijya kwica abaturage ari amushaki bihagarare. Je pense que ça valait la peine. Niyo speed bakoresheje kuko minister ntugire ngo ntabwo ari urugendo rw'ibirometero 2 ni kure. Nubu ngira ngo hari abantu banditse ngo bishobora kuba ari abasore bafite amaguru y'ibyuma kuko gukora iyi periple mu masaha 28 kugenda muri izi centre zose uko uzumvise bari abasore vraiment il faut chapeau bas pour eux. En tout cas bakwiriye amata kabisa. Ni urugendo rukomeye cyane kandi ntabwo ari urugendo uvuga ngo bari kugenda mu bikuyu batembera barasana n'ingabo zisaga ibihumbi n'ibihumbi. Hari abasirikare benshi b'abarundi bahatakaje ubuzima muri mercenaria yabo, hari n'aba FARDC benshi bahatakaje ubuzima. Mu barundi mwavugamo Majoro Ngironsanga, service z'i Burundi zamaze gutangaza ko ni telegrame zageze ku basesenguzi zemeza ko Ngironsanga yahaguye. Ni telegrame yabayefuite muri service nationale de renseignement bita SNR y'u Burundi, yari komanda wa 2e compagnie muri 31e batayo iri hariya muri Rubaye. Si we wenyine gusa hari n'abandi ba officier bakomeye amazina yabo azabashizwe hanze bahaguye. Donc kusubiye inyuma c'est valait la peine. Niyo speed aba basore bajyanye kugira ngo barokore bari abaturage no kugira ngo zira ntwaro zihagarare ze gukomeza kwica abaturage b'inzira karengane muri territoire iri contrôlée sous M23. Voilà. Mape y'ejo muzayibona. Iyi mape yari nakumbuwe. Yes. Mape muzayibona iri muri laboratoire. Antuka tugomba kubisharinga. Reka dufate kutuzi dushyire mu indirimbo n'ubundi ijyanye no kubohora. Reka utwo tuzi reka dufata kutuzi reka mbaze kino kibazo. Turabizi ko amabuye y'agaciro cyangwa se imari hariya mu Rubaya zabaga exploité n'ingabo z'abarundi, abaturage cyane burya ntago bari babirimo cyane nubwo babaga babirimo, ariko abarundi nimo babaga babikuriye. None uyu munsi kandi turabizi ko M23 itajya muri ibyo byo gucukuza imari. None esa hari abantu bashobora kuza kunegosiya nyuma bakaza bakexploita izi mari bakazicukura, cyangwa esa hari wowe mu mboni yawe ubibona gute? Rubaya biragenda gute? Ubwo nari mbajije Top TV. Mwakoze. cyane ko mu binyamakuru bibangamiye kuri leta ya Kinshasa byemeje ko M23 yahise itanga uburenganzira bw'abakomeza gucukura muri binombe byo mu Rubaya. Ahantu M23 regani leta ntabwo ari umutwe, ntabwo ari imitwe ni nka za Codeco, ni nka za FRPI. M23 ni leta ifite ubutegetsi, ifite abayobozi b'inzego z'ibanze kugeza kuri presidence. Urumva rero niba bafashe ahantu hose bafite ibikorerwa igicanga, ibikorerwa irucuru, ibikorerwa Bunagana, ibikorerwa irwindi, ibikorerwa ibambo, ibikorerwa inyanzare, ikikuku, ibikorerwa igashuga na hehe hose birakorerwa na n'ingungu, birakorerwa n'ikibabi, birakorerwa na Bihambwe, birakorerwa na Rubaya. Ubwo kwirirwa twibaza ati se biragenda bite?
ubwo rero twaba dushatse kugabanya ubutegetsi bwabo kandi atari twe twabubahaye. Urumva ko bafite uburenganzira bwo gukora ibyo bashaka byose mu nshingano zabo y'uko hano hameze. Ibyo bakoreye Bunagana babikorera mu Rubaya, urumva babikorera n'ahandi hari hose. Donc activité zose zihari bashobora kuzikora, nta wababuza kuzikora kuko nta n'iki cyababuza. Babuzwa se kubera iki? Alors ibyo kuvuga ngo by'abarundi nibyo bari barimo. Urumva ko na perezida wabo namubonye ejo bundi ari muri Kenya, yakiriwe na minisitiri w'amabuye y'agaciro muri Kenya. Niba aragiye gushaka isoko simbizi, turacyari kubishakisha. Ubwo iryo soko manza rihagaze rero basi. Naho M23 ni leta ifite ubushobozi n'ububasha bwose bwo gukora ibyo ikora ahantu nk'uko mivuze, yabikora no mu Rubaya, yabikora ni Rwindi, yabikora n'ahari hose ahantu hari. Na biento yabikora ni Kanyabayonga kuko naho ngira ngo mu minsi mike araba yahageze kugira ngo ahagarike. Naho hari ubwicanyi buhari bwinshi buri kwakorerwa kuko naho hari concentre ingabo nyinshi cyane. Muri yo concentration izo ngabo abaturage bari kuhagwa, ibyo kurya ntabyo. Umuntu wese ufite agahene karagiye, agakoko karagiye, ntawe kigira imyumbati. Jibase nkuko batabaye abaturage ba Rubaya na Ngungu, batabare na Kanyabayonga, ngira ngo byaba byiza. Na ibyo kwibaza ati se ko amabuye y'agaciro ni amabuye nk'ayandi, niba bacukura amabuye y'amajagi kugira bakora imihanda, ubwo bacukuye niyo Coltan nayo nta n'icyaha kirimo kuko ni muri eneo zabo, nta wabibabuza. Murakoze. Yes, pour compléter, ngira ngo Top Kivu ko yarabivuze, nibaza ko tutakagomye no kubyibazaho cyane kuko tuzi neza ko bahamagaye abaturage basanzwe bakora akazi iwabo, amabuye n'ay'abanyagihugu, babo babahaye uburenganzira bwo gukora iwabo muri sekirite yose. Rero ntabwo priorite ari ukwibaza ngo uyu munsi barashaka isoko cyangwa barabigeza gute, kuko si yo target yabo ni ugusekiriza abaturage hanyuma bagakora business yabo n'imirimo yabo ya buri munsi. Kandi imwe niyo babahanguriye gukomeza activite zabo muri security. Numva aricyo na completa bakaba bakuyeho n'icumu ry'abagizi ba nabi n'abaviolere. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Hano umuturage banabyivugiye, hari audio numvishe barimo kubyisobanurira bonyine abaturage ko babakijije icumu ryari ribari hejuru, bakaba babemereye gukomeza activite zabo za buri munsi, abacukura bagakomeza uko bisanzwe kuko ni uburenganzira bwabo ku butaka bwabo. Hari ijwi ry'umuturage ryabaye nk'aho nsetse cyane, ati ba bagabo aba ni abasirikare bari seriye, ati ko n'agacupa bari kuza bakishyurira. Ahubwo ngo bishyura mbere yo kunywa, ngo bitandukanye cyane na bagenzi babo basimbuwe kuko banabajyanye amadeni. Reka tubashimire. Reka Sukana ngaho ifata umwanya ushyireho update niba hari izo wakongeraho. Ndabona oxygene abaye nk'umanutse, wenda byanze bikunze ni network. Ba Chantale byanze bamanutse, n'abandi ba Jimmy bari mu myanya y'icyubahiro. Abantu bose turabasuhuje. Reka shiraho indirimbo n'ubundi mu gihe Sukana ngaho niba hari update ugifite, cyane cyane ko uri hafi ya Nyundo, muri mu bantu bazi bira bice cyane, ubwo uraza utubwira. Ariko hagati aho ngaho kubabwira ko intare ziraye isozi rwose myiza